Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudobe kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende ibashikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abene gihugu tubagezaho kandi amakuru akomeye yo muri JD yibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse na operation zikomeje kugenda zikorwa n'igisoda Burundi. Ni amakuru mashyashya agaragaye ndetse agiye hanze nyuma y'uko mu bitandukanye umugambwe wa Red Tabara witwaje ibirwanisho usanzwe ukorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo ukomeje kugenda utegura ibitero ndetse no mu bihe bitandukanye wagiye ugahungabanya umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba rero byaragiye bigaragara ko ari ibikorwa bidasanzwe bizagiye bikorwa na Service National de Renseignement. Tukaba rero amakuru akomeye dukuye muri JD tugiye kubagezaho arebana nuko ibintu bihagaze. Ni amakuru mashya agaragaza ibiri gukorwa nyuma y'uko mu butumwa igisirikare cy'u Burundi cyagiyemo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri operation yiswe Tafoke, hari bamwe mu barwanyi b'uyu muhari bafashwe ndetse bakaba bashyize hanze amakuru. Nimuze tubane kuri iyi raporo ikomeye ya Service National de Renseignement igaragaza uburyo ki abangaba bafashwe bashyize hanze umugambi ukomeye wari ufitwe na Red Tabara ndetse no mu minsi yashize u Burundi bwari bugiye kugwa mu myatsa ubwo bwiteguraga amatora. Ntimwamenye ko hari igitero gikomeye cya Red Tabara cyaburijwemo. Uraza gucumenya uko ibingibi byari byateguwe. Ibyatumye hategurwa operation zikomeye harimo operation Cordon de Sécurité rero bitangazwa kuri ubu ngubu bamaze gucungira ndetse no kugota ibice byinshi bitandukanye. Bikaba byakozwe n'igisirikare cy'u Burundi, harimo kandi science de forêt. Ibi rero bikaba byose ari biri gutegurwa. Hari bimwe biri gukorwa bijyanye na camouflage, radio resahancier ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo renseignement précisé ndetse n'ibindi, harimo coup de tunnel ndetse bikaba bijyanye kandi n'uburyo bwihuse kandi butunguranye hifashishijwe imodoka za gisirikare zahise zoherezwa mu bice bitandukanye birimo Mabanda ndetse n'ibindi bice. Hari kandi reconnaissance aérienne n'ibindi biri gukorwa hifashishijwe voix du peuple mu bice bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo amakuru abashe kuba yajya ku mugaragaro ndetse abashe kumenyekana. Tugere kwinjira mu nkuru yacu mu buryo burambuye kandi turabasaba mubane natwe niba ari bwo bwa mbere mudukurikiye ufyonde sabone wiyongere mu badahwema ndetse n'abadateba kubana no kwakira amakuru tubashyikiriza ngaha. Reka twinjire mu makuru yacu mu buryo buramvuye. Amakuru y'ibanga yaturutse mu nzego z'ubutasi z'u Burundi, Service National de Renseignement aragaragaza ko umutwe wa Red Tabara uri mu myiteguro ikomeye yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu minsi yashize ubwo Burundi bwiteguraga amatora. Uyu mutwe wari wateguye ibitero nubwo haje kumenyekana amakuru akomeye byagizwemo uruhare rukomeye na Service National de Renseignement, aho bagaragaje ko ibi bidashobora kuba kuko amakuru yari yabashije kumenyekana. Iyi raporo ikomeje kugenda ihabwa agaciro gakomeye n'inzego z'ubutasi ndetse n'igisirikare z'u Burundi, aho bitangazwa ko Force de Défense Nationale du Burundi kuri ubu ngubu zasabwe kuba maso ndetse no kongera ingamba zo gucungira umutekano ngaha ku mbibi z'igihugu ndetse n'abari mu gisagara cya Uvira bakaba basabwe ibintu bikomeye. Amakuru y'ibanga renseignement confidentiel yemeza ko abarwanyi ba Red Tabara bari kwitoreza mu birindiro byabo biherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo. Ibi birindiro bikaba byaragaragayeho ibikorwa bihamye byo kongera ubushobozi gisirikare, ibizwi nka capacité militaire, birimo imyitozo yihariye ku ntambara zo mu misozi guerrilla de montagne ndetse bari gutegura ibitero bitunguranye attaque surprise no gucungera binjira mu bice bitandukanye ibizwi nka infiltration mu bice bitandukanye by'u Burundi. Ariko ibi byose Service National de Renseignement yamaze kuba yabona amakuru yose. Ibikorwa bya Red Tabara kuri réseau social X bizakomeje gutera impungenge inzego z'ubutasi z'u Burundi, nkuko rero bigaragara mu butumwa bagiye bandika mu bitandukanye. Red Tabara yagaragaje ubushake bwo gukomeza urugamba ku butegetsi ndetse no guhirika umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho rero bagiye
babashinja gukoresha igitugu no kunyereza bimwe mu bikorwa bifitiye inyungu abaturage ndetse no gukora amatora adaciye mu mucyo. Duhere ku byatangajwe ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu 2025, Red Tabara yatangaje ko amatora y'abashinga amateka ateganyijwe atari muri demokarasi ahubwo ari ikinamico yateguwe na CNDD-FDD. Ni mu gihe kwigenekerezo 25 z'ukwezi kwa kane 2025, Red Tabara naho yasohoye communique ikomeye isaba amahanga gusaba leta y'u Burundi kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwayo. Ihamya ko nta mahoro azaboneka mu karere mu gihe hatabayeho igisubizo cya politike gihamye. Bidatinze kandi bari baranasohoye itangazo rikomeye mu kwezi kwa gatatu ahari ku itariki 26, Red Tabara yari yagaragaje ko ifite umugambi wo gukomeza urugamba, ihakana ibivugwa ko ishyigikiwe n'u Rwanda. Ihari kwisaba Burundi kwishyira hamwe ngo barwanye ubutegetsi buriho, aho basabye abarundi ko bagomba kwishyira hamwe. Rero n'amagambo akomeye yatumye seneri kaza umurego mu gukora ubutasi, ibizwi nka contre espionnage, ikomeza gukurikirana aho uyu mutwe ukorera ndetse nuko ugenda uhanahana amakuru, maze abasore batorejwe mu bice bitandukanye by'u Burundi ndetse no hirya no hino ku isi batangira gucengera mu mabanga muri za telefoni ndetse no muri za email za bamwe mu basanzwe bakorana byafi n'uyu mutwe wa Red Tabara, ndetse byaje kugaragara ko hari na bamwe bafatiwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Red Tabara muri operasiyo ikorwa n'igisirikare cy'u Burundi gifatanyije n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri operasiyo yiswe Tafoke. Bitewe rero n'iyi raporo, seneri FDNB bakaba bashyizeho inkamba nshya ibizwi nka mesure de sécurité renforcée zirimo gukaza gucunga umutekano ku mipaka, bizwi nka sécurisation des frontières, cyane cyane ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bice bya Kibira, kuko bamwe mu barwanyi bafatiwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo bagaragaje ko aho bateganya kwinjirira ni ku mipaka ndetse no muri Kibira, gushyira mu myanya bashinzwe ubutasi bwa gisirikare. Aho rero kuri ubu ngubu hasohotse itegeko ry'uko officier de renseignement militaire zigomba gushyirwa hirya no hino, zikaba rero zimwe zaratangiye kurungikwa mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Ruheshi 2025. Nk'uko amakuru ahari abigaragaza, bari kwitegura ibikorwa byo gutera inyuma ibizwi nka contre attaque mu gihe cyose Red Tabara yatinyuka guhirahira irasa mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi amakuru ahari kandi yamaze kwemezwa na Service National de Renseignement aremeza ko Red Tabara ishobora kugaba ibitero operation offensive mu gihe cy'amatora, bikaba rero byaraburijwemo. Kuri ubu ngubu rero baravuga ko isaha iyo ari yose bishobora kuba bizakongera kuba. Hari ubwoba rero ko hashobora kuba ibitero mu bikorwa bitandukanye, kuko bari bateguye ko bazagaba ibitero kuri centre electorale ndetse no ku modoka zitwara ibikoresho by'amatora no ku bigo bya leta. Ariko ibi ngibi bigizwemo uruhare rukomeye n'igisirikare cyiza cy'u Burundi ntabwo byabashije kuba, kandi ibi ngibi byagizwemo uruhare n'abakora muri Service National de Renseignement nk'uko bigaragaza. Kugeza ubu ngubu Service National de Renseignement ikomeje gutangura ndetse no kugenda ikoresha inama bamwe mu bakozi ndetse n'intwazangabo mu bice bitandukanye, by'umwihariko hafi y'umupaka ahashyizwe ibikorwa byo gukumira ibizwi nka prevention des attaques ndetse no kongera ubutasi ibizwi nka collecte de renseignement stratégique, ndetse bikaba bivugwa ko abaturage basabwe gukomeza gutanga amakuru igihe babonye ibimenyetso by'amageri y'uyu mutwe w'iterabwoba ushobora guhungabanya umutekano. Bikaba ari bimwe mu bikomeje kugenda bikorwa mu rwego rwo gukumira ibiri kuba. Reka twinjire mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebe uburyo amakuru yaje kumenyekana ndetse nuko abarwanyi bafashwe mpiri batanze ubuhamya bagaragaza ibyo iyi Red Tabara iri gutegura. Amakuru y'ibanga renseignement stratégique yaturutse mu barwanyi ba Red Tabara bafashwe n'ingabo z'u Burundi FDNB, Force de Défense Nationale du Burundi, mu bikorwa bya Tafoke muri Sud Kivu, yagaragaje umugambi uhamye wo guhungabanya ndetse no kugaba ibitero ku Burundi, by'umwihariko mu gihe igihugu cyiteguraga amatora y'abashinga amateka yabaye muri Ruheshi 2025.
abo barwanyi bafashwe bagaragaje umugambi ndetse batanze amakuru akomeye ahishura uburyo uyu mutwe wari uri gutegura ibikorwa bikomeye byo guhungabanya umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abarwanyi bafashwe batangaje ko ahagana hitwa mu bijumba bya Rusizi no mu nkengero z'umupaka w'u Burundi hari ibirindiro bihoraho base fixe bya Red Tabara, aho bakorera imyitozo yihariye ku ntambara yo mu misozi Gorilla de Montagne n'uburyo bwo gucengera technique de infiltration, aho abantu bakoresha uburyo budasanzwe mu kugaba ibitero bigamije guhungabanya umutekano ku mupaka. Biravugwa ko amakuru babonye ndetse bakiriye nuko Fizi, Minembwe, Mikenke, Bijombo, Intobwe abarwanyi babiri bafashwe buze ko aha muri Intobwe Plateau n'inyeshyamba zaho za Red Tabara zafashwe zari ziyafite ibirindiro bikomeye Quartier General Clandestin, ndetse ahangaha ni ahantu hari ibice bizwi nka L'Union Stratégique, aho bateguriraga ibikorwa byo kwambuka umupaka no kugaba ibitero bitunguranye ibizwi nka Operation de Harkema mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe kandi bivugwa ko Muramvya Plateau des BTK aha ni ahantu hari hafite ubutumburuke butuma Red Tabara ibasha kugenzura imihanda n'imihana yegereye umupaka. Amakuru y'ubutasi yemeje ko hariyo misiyo y'intwaro ibizwi nka depot de secret, ibikoresho by'intambara ariho byabikwaga. Ni mu gihe kandi ari makuru akomeye Service National d'Ordance nyuma yabashije gukusanya aragaragaza ko muri Karehe aha ugana muri Masisi hafashwe bamwe mu Red Tabara bavuze ko rimwe na rimwe Red Tabara ikorana na bamwe bo mu mitwe ya Mai Mai mu gace ka Karehe bagahanahana ibijyanye n'intwaro, ibiribwa ndetse n'amakuru ajyanye n'aho ingabo za FARDC ndetse n'iz'u Burundi ziri, by'umwihariko ubwo igikorwa cya Tafoke cyari gitangiye. Abarwanyi bafashwe n'ingabo z'u Burundi batangaje ko Red Tabara iri gutegura ibi bikurikira: gutegura ibitero bihuriweho Operation Coordonnée ku masite y'amatora, ibiro by'inzego z'ibanze ndetse n'ibikorwa remezo infrastructure sensible birimo imihanda minini ndetse n'ibiraro. Aho rero bitangazwa ko ibingibi byari gukorwa mbere y'uko aya matora aba ndetse n'igihe yari arimo aba. Hari kandi ibindi byategurwaga birimo kohereza amatsinda y'abarwanyi série de attaque bagamije gucengera mu Burundi mbere y'uko amatora aba, aho rero bagabaga bari bateganyije kugaba ibitero byihuse attaque d'encre maze bagasubira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwihuse. Batangaje ko kandi bari gutegura kugaba ibitero Operation de terreur kugira ngo batere impungenge abaturage n'inzego z'umutekano babinyujije mu gutega imitego y'ibisasu mine de attrarsene, gutwika ibikoresho by'amatora, gushimuta bamwe mu bakozi ndetse n'abayobozi ba leta. Ibi rero nibyo bagiye bagaragaza byari biri gutegurwa na Red Tabara. Hari kandi guhuza ibikorwa n'abandi barwanyi b'ubutegetsi, coordination avec de autres groupes hostiles cyane mu duce twa Karehe no mu misozi ya Intobwe. Hari kandi bimwe mu bikorwa bitandukanye byagiye bifumburwa. Amakuru y'ubutasi aremeza ko Red Tabara ikoresha cyane Sud Kivu kubera ubutumburuke n'ishyamba rya Intobwe, bituma rero bakorana ibikorwa bya gisirikare no kwihisha mu buryo bworoshye. Ubucucike bw'indi mitwe yitwaje intwari ikorera ahangaha muri Sud Kivu bikaba ari bimwe mu bituma bakorera ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo, kuko babona abarwanyi bakorana ibikorwa bitandukanye ndetse rimwe na rimwe ari n'igihe babatiza abarwanyi. FDN na SNL bahise bashyiraho plan de riposte sécurisée irimo kongera ibikorwa byo gucunga umutekano, sécuriser de zone frontière hifashishijwe ibijyanye na kamera ndetse no gukoresha ikoranabuhanga rijyanye no kumenya binjira, ivyo binjiranye ndetse n'ikibagenza. Hari kandi gushyiraho amabwiriza n'abashinzwe ubutasi bwa gisirikare, officier de renseignement militaire mu bice bitandukanye bivugwa ko bishobora kuba bizakoreshwa bicengerwamo n'umwanzi, kuko abarwanyi ba Red Tabara bafashwe bavuze aho banyura binjira mu gihugu cy'u Burundi, bifasha igisirikare cy'u Burundi kongera uburyo gicungamo umutekano. Hari kandi ibikorwa biri gukorwa byo gutegura ingabo zihariye, unité de intervention rapide, zigomba kuba zagaba ibitero ndetse zasubiza inyuma ibitero byo kwihimura, operation de contre-attaque, igihe cyose Red Tabara yagerageza guhungabanya no kuvogera umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Hari kandi gukangurira abaturage gutanga amakuru ibizwi nka renseignement communautaire
ku bantu ndetse bakagaragaza abashobora guhungabanya umutekano. Nk'uko bigaragara, raporo ya Service National de Renseignement iragaragaza ko ibibazo bya Red Tabara bidakwiye gufatwa nk'aho byibangamira imbibi z'igihugu gusa, ahubwo ari ikibazo cy'umutekano mu gihugu hose n'akarere muri rusange. Hari impungenge ko ibi bishobora gukomeza nubwo bamwe baburijwemo. Ibiro bikaba bizatumye hagaragara ibijyanye no gucungera umutekano mu buryo budasanzwe. Reka tunyure mu ntara zitandukanye z'u Burundi tubabwira ibyahise bikorwa. Umutekano mu Burundi uragenda uhabwa ingufu zidasanzwe nyuma y'uko hagiye havugwa ibitero byashaka kugabwa na Red Tabara Resistance pour un état de droit en Burundi, bikomoka ku bikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo. Muri ibi gisirikare cy'u Burundi cyongeye gukaza ingamba z'umutekano kurusha uko byari biri, ndetse bikaba rero biri kugenda byigaragaza nk'uko amakuru atugeraho ndetse na bimwe twagiye tubona abigaragaza. Mbere y'uko hatangizwa gahunda yihariye yo gukaza umutekano mu duce twinshi tw'igihugu, ndetse biragaragara ko kuri ubu ngubu duce turimo Cibitoki, Bubanza, Makamba ndetse na Bururi twagiye tugaragaza intege nke mu gukumira ibitero bitunguranye bivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi bisa naho byamaze guhinduka. Ubu duce twose tw'igihugu twashyizweho ingamba zihamye zishingiye ku bufatanye bw'inzego z'umutekano. Amakuru dufite, Cibitoki na Bubanza hagiye hashyirwaho ibirindiro bishya bya FDN ndetse n'amatsinda ya gisirikare unité mobile zishobora kwihutira kugaba ibitero byihuse cyangwa se gukora contre attaque mu gihe cyose hakumvikana ikintu icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya ituze ry'ahangaha. Biravuga ko kandi muri Makamba na Bururi hashyizweho uburyo bwo gucunga umutekano ku mipaka hifashishwa ibikoresho by'ikoranabuhanga ibizwi nka surveillance électronique n'ubutasi bwo gutanga ndetse no kwakira amakuru aturutse mu baturage ibizwi nka renseignement communautaire. Ni mu gihe bitangazwa ko muri Ngozi, Kayanza na Muyinga hiyongereyeho ingabo zicungera imipaka ngaha ku mupaka hashyizweho imbaraga mu kugenzura abantu bambuka bizwi nka contrôle renforcé des points de passage. Ni mu gihe bitangazwa ko muri Bujumbura, Rirare ndetse na Muramvya hashyizwe bikorwa bihoraho byo gucunga imisozi n'amashyamba akunze kuba yagaragara ko ashobora kuba yagaragaramo ibikorwa bihungabanya umutekano. Ni mu gihe kandi guhera mu kwezi gushize imirwano ikomeye hagati y'ingabo z'u Burundi zifatanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwashya umutwe wa Red Tabara yafashe indi ntera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo. Ni mu gihe rero ibyagiye bigaragara ndetse n'ibyagiye biba byagiye bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi gifite akazi gakomeye kandi bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ubashe kuba wakomeza gucungerwa. Red Tabara rero tubibutse ko n'umutwe witwaje intwaro watangajwe wagabye ibitero ku birindiro by'igisirikare cy'u Burundi mu bice bitandukanye mu bihe bitandukanye. Bavuze ko rero byagiye bihitana abasirikare b'u Burundi. Umuvugizi w'igisirikare cya Red Tabara yavuze ko bafashe imbunda n'ibikoresho bya gisirikare, ariko igisirikare cy'u Burundi cyavuze ko ayo makuru ari ibinyoma. Red Tabara yavuze ko ibitero byari intambwe yo guhangana n'iyicwa ry'abaturage no kubona ibiganiro bigamije amahoro arambye muri iki gihugu. Uyu mutwe ukaba umaze iminsi ukora ibitero mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane uturutse muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero byagiye bigaragara ko ariho baturuka bagaba ibitero. Nk'uko rero byagiye byigaragaza mu bitandukanye ndetse byagiye binavugwa ko ibi bitazigera byoroha. Mu itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa X, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ko ibivugwa na Red Tabara ntawe ukwiye kubiha agaciro. Yongere ko igisirikare cy'u Burundi vuba kiri buze kwerekana ubuhamya bw'aba Red Tabara bafashwe matekwa, ndetse bakaba rero bari buze gutanga amakuru. Abasivili b'abanyekongo batazwi neza imibare bivugwa ko bishwe, abandi bakava mu byabo kubera iyi mirwano yongeye gukara kuva mu bihe bitandukanye iri guhanganisha urusobe rw'imitwe y'inyeshyamba itandukanye hamwe n'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi kiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwumvikane ibihugu byagiranye mu rwego rwo kugira ngo bakore ibikorwa byo kurwanya iyi mitwe. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2021 imiryango itegamiye kuri leta muri Kivu y'Epfo yavuze ko ingabo z'u Burundi zabonetse muri iyi ntara zikurikiye inyeshyamba za Red Tabara. Icyo gihe igisirikare cy'u Burundi cyakanyaye amakuru. Ni mu gihe mu kwezi kwa karindwi 2021 Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriye Kinshasa mugenzi we Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Mu byo bumvikanye
harimo gufatanya mu bibazo by'umutekano nubwo ibirambuye bitigeze bijya hanze. Mu kwezi kwa munani 2022 nibwo byatangajwe ingabo z'u Burundi zinjiye ku mugaragaro mu ntara Kivu y'Amajyepfo ariko urwego rw'ingabo z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba East African Community. Iby'ingabo z'urwego byaje kurangira ingabo z'u Burundi zikoherezwa muri Kivu y'Amajyepfo ku bwumvikane bw'ibihugu byombi muri operasiyo yiswe Tafoke. Umutwe wa Red Tabara ni umwe mu mitwe y'abanyamaha ukomeje kugenda irwanya ubutegetsi bw'igisirikare cy'u Burundi, ndetse byagiye bigaragara ko bafite umugambi mubisha ku butegetsi bw'u Burundi, ariko Burundi bwahumurije abaturage bubabwira ko igisirikare cyabo kirinze imipaka kandi kitaryamye. Igihe ucunze umutekano, Barundi nimutekane nimuryame, umutekano wanyu urarinzwe bikomeye n'intwazanga bikomeye. General Neva yungirijwe kandi n'igisirikare gikomeye kirangajwe imbere na General Prime Niyongabo. Ni mwirambire banywanyi, ni nuku dusoje Fionda Sabone, dukomeze kubana twibanda cyane ku nkuru zikomakomeza zirebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu, ubuzima bwa munsi bw'abenegihugu ndetse n'amakuru nkaya ngaya yo muri GD.